Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka film khasi ka bala ai kerteng penpau kala yo ban pelai nengkong ye kijing ruai video ka bala ai kerteng chi junam ha ka live way tarik unaitung arajar arpo ha Univiral Production Channel bala ak dau samla Gerald Rempet kum uting shop bat ka samla Nana Reliance em kum ka puran bala penmi bala shna dau ba Albinus Dadu ya kani kijing ruai video la ruai da i dajiet mayong bat i tiuleng ksiar mersing Shushu usamla Gerald Rempet ulayo ban pelat ya kejing ruai video ke bala ai kerteng Yapi E bala dep tap ha Prahi Studio ha ka arpusan tarik unaitung arjar arpo. Ha gani ke music video usamla Gerald ulayo ban aklang bat kesamla pendap biang sengkli kum kepuran bala ruai da i balari kenti lengdo Lamuel Makdo bat bala penmi pat dau banrap Malay. Ka jing temu jonga kadai ba ala don lupa kata kam simban ban lek akitu ki lan ban ak film ban lek akitu ki film ma te la ki film ba lek mencuaro te aka music video te ban kong du ngala le ka raikut nga kadai ka tim hoy te aka ni ka ba menta ka yapi te kadon ko ka parlok ba kadai kan orwai ketu ka balari kenti pengiri perlang tu tengah sipan ka dirwai nai ya din tu pedeng isa syuna ketu ka music video hai dikai ke jumut ya pi plan batai lihat je kan ka phang pedeng tu kan music video aka tu ka dirwai kalong kadai ke sipang jongki samla tu mo kadai ke sipang jongki sijur kata jingya blue jumut jaki ban jumpa te ai satu jirai kertengom tu te por bangi shoot nya katu komis video ro ila upload kum si samla kumba dan kata mensim ban ya poi tau thong ban yane kan poi puni ya kan video te dan lomba ka jing khang jengai te nilalang bat tuwe perlok nomor ka channel jong ka group jong iru nilalang armut teka tu ko Prahi Studio nilalang bat perlok o banrap Malay te nidan ka jemut ban penmi jisu ken ki music video ki short film ki kinono ka video ni dan kata simpan ban pelaj de po YouTube wala dangin perlak ban le ki film full movie ni persang cuana kabarir. Oi. Tim kali ya kan ka music video ya PH mana pelaj. Di pelaj arpo kana arpo santrik Julai. Arpo kana tu. Arpo santrik Julai. Ha, arpo santrik Julai. Di ngaso kumen sikade ya nomor ba marsan pelaj ya kan ka music video ya PH. Na iba ka kamkiu ha ki view ha do subscriber dengan kamkiu ka tang capo si teotik kalapoi lak ka bion di ini ka jakka shooting ai jakka kani ka jakka bangi shooting ya katu te shoot betang sa nopo ho tang ar jakka kadon am ka jinglot hawa phile ek music video ho kadon far ka jinglot te banong ban khenya ka jinglot te yim fat ni tip tikna du kanong ilot tang malong ngilaya pendut ngila selang itu tuwe perlok ngila ko pilar ngot mah ka music video oh em long ha ka tu ka channel jong ikin ka Prahi Studio ngidan argon Bintangnya
Dia minta angin pain osak ni kawai ke jingruai ma baping I bapi akhi mapi hak ni ka. Kawai pa teng si junom. Te hakane ka si junom pade kade jong ka film mosang te bala direct ene ka film de u Alvin Sius tado nene national den hi te khode nga ban ak hakane ka film jungo adin tu pade yang hable soy ka music video te ngilale ka music video napta jong ka film te ha ka tu film pade larwai no shenrang pada da kasin boy jika kente pada ka pen roi kin kasi na marba ka story jong film ki kwa ba kali ka kente ka dega nokso te shenrang pada de no kondong de ba na chene ka daw bakis ai na kuntu hakan ka film pen pau te dang de ka sin ban kong hakan ka ya ka channel jong ki dang de ka sin ban kong ba ki pen laj kan video te namta jong film dang de ka sin ban kong bala direct ene ka film de u Alvin Sius doi bala producer mau Teng ka film penpau pila bon bala da pisting. akan ka film penpau em sang em 4 bon ngidang shoot tang kumba si 10% apa persen tang apa ngidang shoot nomor ba kala pelat menakane tengin yo syuban shoot yo fengena aga jing community jongi bat ka jing kwa jongi bat kani ka film penpau dade ba longkum dade ba ka pertekan ya dek ke dan kata kam sim ban tumin ha ar phoi Teng ni phabiang kana ka jingruai bapila plai hitil. Ti manu barwai ya kana ka jingruai. ya kani ka jing roi jong film penpau la roi dau dagit mayong bat ka kentei ka Tulang siar. ha Tulang siar matsing. tim share masing Ta ka YouTube yu pitap ina jingruai. Lam kan mo. ka Unbarrel production Ti kumno ka don ki la bon ki bakarsan. Laduk mano pila tap ni ka. Jingruai. ya kani ka jing roi jong ka film penpau la thap na du ka lai pu terik agapor ar si bege la thap Ti kila bon ki bakarsan ya kan ne ka. Jingruai ka. ya kani ka film penpau I ha ka tu ka music video te ha ki kersan ki perlu ngomong bakim kersan mo ki kersan ki amin sini ni tang ba kam ngai kam du nai kindiat nang lai ka tu ka ya pi Tadi ka film kan ka film penpau kan ka film ban kong jupi ne kumno. Hoi, aki film te hoi kiladon mo ki film banga sa ni ak mansua long banong bancim kumu tengshop balam kumate kadang de kasin bankong pat katu akras kadang de kasin bankong pakan sim yo minyerum